nami dorong lang ma. Dan na tuis marang na huli. Tungiro na mo terpasaan ka na pinumus ni Topi Muno. Asa dohon masa munilot na dua titim mana tinopay gurang besabuna. O tiik susuri sampan ni ami pargalingan muna sa tuhat ta mana manggohin yang kapas-pasuna. So ni magkaradyo namin. Debata Jehovah nami para sirohan na sumurungnya. Barulah hulak dope yang may Tuhan madok modate itu. Di pakilawan nami asidot tolong nirhamdo tu kami Tuhan gue san mariparo. Sian nari-ari nasakui sakui pasok. Ima dialaman nomor 2. Bidang perjolo dia lapor. Aman nami nakinawan makundohan kami untuk Alahnya Tuhan di besok pasok atas bodoh itu aja semangat memahami atau dulu langsung masuk ke dalam asal roh boleh yang rumah Tuhan terlalu bitung oleh Tuhan yang terkenal gitu langsung saya gitu bodoh itu Tuhan pasal untuk memahami asal bukan makas di luar tidak naik mengudah rumah Tuhan kasih marham kami memberikan kolonnya Rabb Kristus segala hal amin alasan apa amin ibadah kita. Oh, lo. Langsung dibandingkan langsung. Padahal kamu apa yang kamu sih PS bagi ini, si bagi lopat. Tong bagi apa? Rupiah mujo. Dia boleh bawa baru dari ada pilih. Tahu masuk. Rupiah mujo ini. Hei, toro. Tapasada rohata martang yang mahita. Tapahohong majo martang yang mahita. Mulai ate male Tuhan satu tikyon di pasahat rohanami tuan upamo. Ala denggang dupe mardalan ulon partua ni na tuan nami na jumolo modingon ni imangido kami toktong na jongjomi parpuman nami sahat tuna mengunjungi dari marsogol dinaborhat anon keluarga nami tusa Mosir laho pataruhon bakini na tuan nami on Sayho mamadzagay mga ramoti lakana sida nang sahat tulong ng lope Tuhan laho pasinukok kami asa sudi di bagasan asi dohot holong niroham nang di bagasan tikyot Tuhan manglo kami sa tokin laho madjalo gogo siyan si panganulog sinumon na di patupa hasuton nami saluhun na ala asi dohot holong niroham duwali Tuhan anani ipar gogoy ma si panganulog sinumoni asa margugo kami mangulahon lomo niroham Posdorohan nami Tuhan, o matjagay mga ramoti sude keluarga ng kami sa luhuna na marpungulison. Moliade matuhan di bagasan keluargaku Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Asin rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong rohani di bata amata, dohot parsauran ito di purbadiama, na madongani jalama masu-masuhamu, sadarion rodi saliling-ililing na. Amin. Asaramu torobiamu dirang nabi akan baru. So ni mah gora-gora dihita ulau na bosong sian turnim goarna kepada punta si raja biar rota buman nod ka tordani pakadeota nod surata teh dihamu amang guru nami Gawi David lah. nung dito mo kami ima
dulot ta sadarion na sari matua ima amang borong Iba dito. jadi na to na ima hubay kami ngason na agak mohok sa ba dinarohami huwag kami do imi na maridu manang borstil jadi asay toro upasatan dari mahamu amang borong nami Gabi. Dia mo ka Kami na dia mo. Gabi yan ako, gabi. kami ng pasaton ima ang mardudu di pasari mo ito ng borong nami yon manang borstil bayan na do nahong bartusi asa ulit ito kami nasisima upasahat kami borspirot jadi buah-buah itu kita waktu boros ma borhat dulu
pagjo ni pamopar ngatung na talaga. Oh, lupa. Alay molo kami budang do benon nami pasipat. Ya itu. Dan batasan nami. Alay ahotan nami do. Na budari penghodokon kami pamopar kami hululan marabarang giso do na inang budon apal partum. Kuya kok kami emen marudui manang boras pir na wok kami. Amang baru Gawi. las sa limadok mahami boras pir siya kula-hula na maranggi. Oh, lupa. Kadias mama ulit is tugende. Manang hulito law tugende. Alay sa munir pinabuhi at patuwa kami julos sa limatua. Ang giat mamartinang maribigay mata di bata. Ang giat marbiteong aladong dope anak nemang boron asa makriyat sa nadeo baju sa jorok asa ro sirok kan utor dina. Ya lupa. Asa hatana mo doko kami sitit masih gopa kulang-kulang pengarahuk na o di boras pirma na yung nomor lubo kami tuhata ma na maujak ko pasipaso Matutu. pirma poki bahul-bahul pasalongan dinapinasa nami boras pirma ng ewi nomor lubo say pirma tobi muna luju-lujuma ng pangomoa Matutu. mula sa sulo na yan ng mayamang panitaboy mo siya magsabu perjulo masabu nangyari Pogbardi akaruhuk ni naudung pakadiyota. Hamu mamangatur nalho majalo. Daku bodo hami mangatur hamu na. Hamu mamangatur nalho majalo. Ingoti-ingok mau dihamu hulusok kanyon manghulus ibadah do. Mulu manghulusok di bataro. Bain mato laborhat na mangburod. Laborhat tu sungguh. Sabulon surugoi sabulon tadi dakarong bisa ayo bisi. Behon dalam sama sih. Di pasaring betul nih amang boron namin asa tumulas di roha di sa panagan ima enak kon yang boron asa to bangun bay ma jung luaw bay la sedeo pa jung luaw bay boron sama sih mau pasata mi sa pangobar dos chen hula-hula na marang asa do honok ma so kata ni to tua asa ni sta to tua do pakai ko mas borok nok pasata mi ulus na marapui tuata ma asimar wali tuata tuata ma na marorok Mati yang buron yang buron ay berkesinaga. Gawi. Digokot ko jojo mo na yung hula-hula na natin berkabagusto. Kalau udah habis orang guru. Jadi sama Aturnya baru webir nebonnya kainat tanah kali lah. Oh di sisa dia yang baru webir nebonnya kainat teh.
So dari situ ada orang. Titik mana sekolah golang-golang para huna. Odi saja baru itu nih punya kena kaningan satu hat teman yang masuk. Baru tuh. Jadi orang baru. Jadi pas satu ulas tahu itu gunapan ya amang baru namion. Nah kali kami ulah-ulah nama Ranggi. Bolo-bolnya amang baru nami nama alai boto nami. Ini tuh. Bolorora sia. Ini tuh dulu. Sama neroko hadana tari ilusi ono. Aris binay sini nami. Di pasajar kamu. Ini pas satu nai mah ulusot tuhanku kapinopan yang baru namion. Tung sama pe ulus nai pas satu nai tahu tung las maramuna. Jala ulusot kan nama ulusot di muna aleh orang mau ulusot di muna dok. Ini kamu bersih nami kami. Ini pas ulus mah itu kapinopan amang baru namion. Baik kamu mau sih nama bartu. Gawi. Tuh Sony ang baru ulus na pasahat kami. Son hatan na tuwa naman dokon. Titi natin ako ba malas di rumah. Tuh Sony be ulus na binasahan namin sa kali hula-hula naman ang aking mga mangustong. Sa itong last maro hamuna. Ibang masa di magkatawag kami hatan ng bibir. Oh, ano pala? Di mo rin mapasat kami ulos. Jadi si Sugay isi ni pangako ang manang nagirya ng pari. Gawi ko na. Ako nang maulos. Gono. Di ko kong boro. Patlo. Kon labor at kami hula-hula na marhamarang kita kubulon lo pasat kon ulos dorok rap ulos nagajak. Beda mang ma asa diji nasalakkan ni amang boro namyo terlungguin na labor no tutuba di jula ni dibata ang ma edena di bardala ng Jesus gijulokku. Baik. amang boro nami na marhamarang di sa songsongin ng pagparan ni amang boro nami yon. Bolotong pinakaling utusan na madyano ulos na gadyang ulos sa Torok Rabu. Nung suli mahamu dapotan nuli at kamang boro kalit songsongin mo ka na marhamarang di. Songsongin malaking harbipir na hubog kami. Otik sopola budiyon, gulang sopola ang hataon. Harbipir na hubog kami na kaning, nibon na kanat tulang mo. Doon namin sa ulam na ito eh. Pirma pokti baul-baul pasalongan. Pirma to dita sa luhu na julu-julu ma ng panguwa. Songsongoni ma ulos na kadyang ulos sa Torok Rabu. Karlumuwi ma di ng poro namin ng namatua. Na poro di pargogoy di batama hong dilihat turun di pikiran dohok kadyang nyumur lo parbuno-buno kapag para mo sa luhu na kay akana poro sa hato na sikop karlumuwi na namin sa tudan. Asa sikop sa luhu na eh. Boy marah sohot at sipul asasonok ko musay haduan lawa matapot at Tuhan eh. Tung sumunipi, ulos na gadyang ulos Torok Rabu. Nabuho pa sa hatami di baga siftit ko. Matorok marimo ko parang niyang buran nyo, dohonon na masa mo na natuloy. Gadyang ting ni Sopo, gadyang ting ni Ruma, gadyang ang gadyang ni Sopo. Magadyang umur niya mong buron namin, ang kardyolo matuon, gadyang ang mga umur niya. Mok kami pinokpar na nauposo. Mula itagpailongan. Kami pe Edgar Edison
Wow, baguhan. Parbuetir. Kung pala sa mga parbuetir pala sa mga ang waro. Sira ako tan pasok-pasok ng dasal na. Gabi lah. Jadi, kata ni parbuetir pilih untuk kilawal pasalongan. Firma to dinulu sa mana. Matutu. Jadi ang waro. Gabi. Kata ni tua. Luka bakal berkusiran makapakaso naman ini. Adong nagpurunan lubehan. So dororo mo ay agia ora. Sada pero Isa. Gabi. jadi atur amu mah barisan mo na. Gabi lah. Apa? Baik kamu mah doon ako partusi. Mang boru ulos na buwak kami sa matari batama na mang boru pas Matutu. Mauliate ma amang boru. Gabi lah. Sinaga. Gabi. Sahado buah-buah mutu kami di bagasan parsaur matua pesari matuan ni amang boru namion. Gabi lah. Marhiteima nungaro kami sian hula-hula na posok. Turnip kuarna. Gabi. Alani dihita poparnyo putta. Si Raja na yabaton. Na adong di Sungai Duan manang di ngaranon. Sangsongani poparnyo putta terlumobi si Raja terbatu. Dohon dongan saulang namin. Raja si Marmata dohon sialaga. Di Tuhan. Kumerek kami iurdo harion. Minardo hamu marhayi pason udah potamit. Mulutungpe di persirangan di daging marhite parsalimatuan di amang boru na salimatuan. Rodo kami hula-hula muna, hula-hula na poso. Na berjulo maun kami nungaing turnip dohot hanggi nami si Raja Nebaton tabah nang dongas saulan nami si Marmata dohot sialagan dohot Raja ni amang boru nami. Patuluhon na dohot do kami makilala sa una di lalamuni. Ima pasirangan di daging marhite ng paborhatot nama amang boru nasa ribatua sa tong kalibagas tao. Marhite ima amang boru ubuak kami do harbuepir na kining na buwan ni akainat. Pita nami may tomat tarebata asabir matompok di bahuluwalu pasalongan. Dipuri ni amang boru nasa ribatua di hamuna sa luhun na pinopor na songsoni ka na maramarang di. Kirim ato di muna lucu-lucu mah. Matutu. Nasosadia pa yamang boru. Gabi. Harbuepir na binean na binasa ni akka natulang muna akkay na namyon buri rajaon. Otik sohot pola hataon ada ngapala hudang. Alay yoron nami maason hatan ni tu asabir matong uki bahul sarinay sititi ma siopa golang-golang pangarap na mulutumpe sa unin na bubasa kami amang boru tangyang nami tomat tarebata sa ihamuna gudang pinasunan. Buat kami do ulos si toro rabbo ulos na gajang tangyang nami tong tomat tarebata asamang ira mo siya na daw majusin tunajono tarlumubi ma tungubigihani di jujur mulu ni amang boru nami yon adong dope sa yanari berenami naso di pos marhasa kota. Ang giyama majuro ka panawli ro kanadinggan no ka gabi di man. To katik na mangiyon di paso-paso mat ka debata.
asa soniro ni tua-tua. Dirurung situ mah, dapo pora-pora, mangihu masih bahu, sen holak kolam di batu, tohomai di toruni poci. Asli baru hari Tuhan, tubuh mamu di hamuna saluhun na pinompar ni mang guru namyo, silas ni roha, diberi nami, na sudah kota rokat lope, say tibuma, dapotan si rokat. Atong, kompar na tahatay kamang baru, Baiklah. di Datuari na di Maria Raja. Yang nagabi ubah nami tagban nami ulo sa dia dia ono pasat kami asmaro hamuna alay buru nami ma parjolo di jolo ate alay aton ulos na gajang ulos na habal setoro rapu mahami tu akka pinopor ni amang buru nami on baem mojo godang pengiduan tomat tari batang ang giat terpasu-pasu dibudi ni amang buru nami on asa hotson nyata ni dua dipuin na tiang di rumah ay balgat tiang di sopo ang kiyama dibudi na umuruna umurnya ka umurunga gajang mah dia kano kan makodang na ay si sulu satu boten di 300 tohori rodang libuna. Mau pasat kami yang kahata pasu-pasuan, tanyang kami tomat tari batang, asli maroni Tuhan. Dapat muna maka horasan harga biar totong mahamu di rumah Tuhan. Pasat kami tuang kahorong tuang mamang borong. Pasat kami tu udah Dan telah. Bagikas kita kloni amok nalo. Dari telah. Kasino tu eme dalam lugu. Oh, dah telah. Lugu matok pengalian. Iya, betul. Wahana kami baru dan guna. Dan Dan kami ini ada di rumah. Bagian yang nanya lagi. Yung nagage ang doktor, yung gagawin magkaguna ko kana ng poro. matutu. Tirmay na ko baunuan pa kawan. Iba daw muna sa duna, ludu-luduma ng akabanan mo. Matutu. Dan Ay kapas, kira? Kami? Kalau pas aku lulus sama kami tuh lain namion asa mereka muncul saya memang kamu kasih seperti sungai Oh, kasih seperti sungai. asa lambok Siang kema, tangima mata de mata lubi di hatan yakka. Pasupasi ni nakita ulah huda. Saya tangima, lubi doktor dia nilai kusidu. Apa masih makan itu dia? matutu telah. Las mari de siang ka doktor dari sadari lubi kata ni lubi. Gawi telah gawi. Siak kami raja ni mangboru. Gawi Son hata na pinatiku muredo ulos las pasatom nami. Alay mo lubui siya pangidon nami, tuguro nami ma perjolo doktor hela nami. Baru ma tu paburu ate. Oh, dah telah. Ima las magiutusi Ben mo dito. hala amang boru ma
nalaho patotokpo. Dia kira sepak nalas pasatong na. lepas kira. Oh no. Dia mere, aya. Aku masuk-masuk itu dengan jarak kuri. Nasuria kadungan nasohot dengan nilai kusedui atau memang ibadah siap puri. Semua tujuan kami siap kami bulan puasa sama nur. Jadi dia permusim kami. Bawa ada deh pitu. Ada di king nolomi. Oh no, Molo bapak. na perjuli moto kami. Molo beri kami. Permusim kami. Kasih moto kami bagai segalian. Soalnya dia kau pasan ya karena batu dokter berkali dia temu berkat seperti yang isopo. Gabi na batuan na bangunan na batuan. Gabi na po sa labay ma. Ya bisa solo tu silang dia ba benar. Sita berdua perlenggo manisi borok amat tade batang nomor 2 sudi mahita di parorot. Nauka sa hatto song spiritu hamuna kabibian nami natangiyak ko to hatkay. Jadi may pwede daw sa tikyaw pasato nami ma song ulo sila to kapo. Hindi na unya ko homo na ulo sila. Aramay pasato ulos mahami sila to kapo. Keparang nih, namang bong namin na sa loob. Gadang ng usin ako kami. Gari.
pinopang dia bangun. Dalam ditang yang lupa mata di bata. Di pasar tamu emi nomor 7 do para gue pun tak pinata. Dalam ditang yang lupa mata di bata. Anggia dia pinopang dia bangun. Jupang na kinalahan na tapo akan gumban. Lumumi anak na sumarang-sotan itu. Asing maruhan yang mata di bata makinangin ay. Dilehom may salung na Panginoon mo na akareda namin tupinopang di dia bangun. Akareda namin raja di Hulaula. Raja di Hulaula. Hata parbetu na pinasahat ko tao. Akala ko namin dia. Asa sao ba tumusunod ang yang nay? Pirma ko kibaulol patarong nga. Pirma ko dinami binuludua ka pangon. Asa akhirang nangyagatan ko pagulubian. Horas kami na matalo. So lima horong udah namin na mga leha. Doon kami ulos-ulos kahit ang ulos-ulos ako. Ang dia matutusaw sulod na eh. Toro pinopan niya sa gajang manang toro ulos toro rabu na pinasati wa kalama asing parwanya matalita kay mami kanawi nami kanadin kami di puyan nilamang na bungol dia kapino para tujuan itu abang ko reda na hulay sa bulan sa duhut na mahulo pa ito asaroro na isuro dia ka duhut hari-hari siya palo sa subukan dia oras mahami matalo ulos na plamu latu gadana di habu wa ulo na namin ang hari ulo sa lunaw patong namin da sudah ina pulo yang sasakot dari pandia da sudah ating presiden namin ang susagya manang masungod kiyo peka na namin rolo kami kadong pa asaro mahuli pa mo asaro kami pagkain mo ada siguro. Roja
ada pengalaman pada pahami. Walau suami berdepan ada kaya dengan datus naan Indo pinabutas pagkakaan. Alay pos ko nami. Makanya tu abu ko matari bata. Jika ni siya sagari kaudahan ni semua paparan orang yang dia akan bermaulah kaya dengan. Raja Nabi, bawa ini baik itu. Datu nak pergi dua siapa Raja Nabi, matau ni buat mungkin. Alay aku betul ni. Mau suami pinabutas pagkakaan nami. Nas bawa ni bagamu, nas bawa ni bagamu. Kalau sini ulah. Hei, dia ngomong baru nami. Kami. Takas do udah rohani. Ima yakas muna. Gok do rohanami. Na pinasa muna ay lagi. Kami lah. Dohot disude jut nomor saudara. Amang baru bisa sudah nih. Habis madokon, tong do rohanami mau datang. Kami lah. Kata ni amang baru nak sudah kami. Asa pakok nama toman ya kata do lebih. Hora sama kami hula-hula muna menamat jalo maka ada madia muna mana dia. Mas kok besok kan hula-hula tempur nanon. Baca nama inahu itu binet kehormatan. Mas tujuh las kedua mah Tuhan. Di bagasan ng paso, dito si Tahita di tapaparan na puto atau gasinaga, si Dolo posisi ama. Sa lalo Tahita, dos doho rohata. Lumumi ba na siya tulupure, Tajumlerok sumedua do sekitar na, sa kecamatan ni Tajumlerok. Marhiti di ulau tadi bagasan sadarion, di Parsari Mautuau ni bapak tadi bagasan ng paso. Marhiti iba, amang sur nami. Dang maribar songotian na bagas rohami suak songonido nang bagasan rohanami sudah dihita pemparan ya puta toga senaga buhilalahami do songotia lumobi manuai di pasar imation ni bapaut di bagasan lopaso ano Tuhan ang tiap matuak kari-hari na mangihot dapat naliduan supang na dinalahan jadi alani mak naing Roma kami koha masih aturak kita jumolo do kami magjo manak kamu do siapa nasudut pasatu pa nasudut saya dus marohata molo kami niyan julu hutung-hutung kami ya dunia kami ini benar setelah kita masih pada sholat jadi amang pandinamik binongro hahang ginami peparan ya punami tu gasinaga na adong di kecamatan Kuala Ledongon ima di Parsari Matuon ni baba nami di bagasan yon rap doho bere kami dohot buru nami bere nami dohot ibe bere nami saluhutna marhitei amang pandinami asa hutong-hutong mohami harorona sida badamang ma panamonomoni. di batu mahita ko para naputa tugas sinagat ang orang sahu pasahat kami utangi jala hupa uti hudo siya mulai dung marujungolu bapawon hupa uti hudo sahat siya nacara nasugot sahat usaderyo saotik siya blonhonok ko lumobima di poparan ni Damangon mono tapay ti hudo turi-turian na tapay huti musay na ki do di muri Damangon ako rasikoknya alay roto roha hidok na tua-tua zolma sumakat dalan na tuhat jahu bado patut tuhon lakara namar lapata din sidi hamo namar gor poparan ni babaw lumobi ma diangkiku amang Andri nakitulak tas si tumorang hula-hula tas si tumorang nunga bidok nakikatana holo katini baba namar lapata bisi asal toho saja baba naik konolo do tinado homo do ibotomo mar bapa hoko alani parangin tarukum bentuk di keluarga ini toho maorisi gabi katini baba Somanina pangidon nami dulumo bimatu anak kami aman Andri doho ibu boru turni mahitema
modal hosawi naik saya hutihut alanong jumulaw makilalahon sa day na nangol jala hasik lo bupay hutihut lo dia kaparhudil mo kaya nakonami apalagi masong bentuk ni tinuluhut tayo gumurang ko hamo kita no parserahan ibang aluluy dalam ni mo natakas tinggal na bison anggin o pukempan alay bos doroha tupe o pukempan bison tinggal doho anggin siedu meme pudai asabuy terhibur omak tayo mangga ini mah pesan siap kita peperannya putra atau gasinaga jadi menutup sama ini atas sautik lumubi di subur manang di peperan saya matari batama nama anak hatoni juga di Pulau Marsada-sada. Sama ni mah sautik siap kita peperan putra tugas sinaga songon nama mudai bona hasluton. Bohana baru. Apa kita ini sadani rohanani? Adong do bison pahami songo gati di karangan bunga. Lamar lapata si anakku nomor 1 nomor 2 sudah bahamu na obat dohira sian nasa rohang sian nasa gugu duk nasa babayna dison rombongan na si kule doho rombongan na siya lerong do sungai 2 dos do tahena merutuk semua dia behabang na doho tipis na nabuy karpatupahan mangurubi hamu mo na hasuhu ang giyak ma di bata napasahatong gudang pasu-pasu jadi dohonon namin masuk ini doon putra si jolo-jolo dulu asa si titi masih gopa orang-orang pengarahu oke mana guda nalaho si pasahatong namin amat dari watama namang gohi pasu-pasu jadi mahitay na parusi kami ala pumulong nagbiso po parang yapunan ito kasi na gurbere do irebere si tini-tini si tolo-tolo dangdo pe hulog kali bato baile dito kasi lagi bata tupe songo ni naboy tarpatu kahami
otik naso pola katao gudang naso pola pujion asa sau ma songon ilok no puta si juru tubuh birima poki bahun mapasarongan birima topi tasaruhut saya luju manang akta pamomong semuanya mah ada uri antara nega siakan siak kita kepada puta toga sinaga dina pasahato satita mauliate Kami nang Roma kami mendapat penekahan ginami songin ng guru bere do tipe bere baik damang musik na hobar to sih. Dapatkan detik menghemat waktu. Dan cepat dan garis lebih cepat lebih bagus. Untuk kamu